Dobar dan. Svet u kome živimo stvoren je po meri onih koji vide, tako da slepe osobe moraju da se prilagođavaju da bi opstale. Ljudi koji ne vide moraju stalno da se bore da bi se što više afirmisali i uspevaju u tome. Would you like to learn to tango, Donna? Right now? I'm offering you my services, free of charge. What do you say? I think I'd be a little afraid. Of what? Afraid of making a mistake. No mistakes in the tango, Donna. Not like life. Simple. That's what makes the tango so great. If you make a mistake, get all tangled up. Just tango on. Why don't you try? You try it? All right, I'll give it a try. Hold me down, son. Your arm. Charlie. I'm gonna need some coordinates here, son. The floor's about 20 by 30, and you're at the long end. There's some tables on the outside, and the band's on the right. Slepe osobe imaju iste potrebe kao i ljudi koji imaju zdrav vid. Slepo dete se razvija isto i kao dete koje vidi. Zato postoje specijalizovane škole internetskog tipa. Jedna takva škola nalazi se u Beogradu i pogledajte priču o toj školi. Jedno od odeljenja muzičke škole Kosta Manojlović od 1981. godine radi u školi za slabovidu i slepu decu Veljko Ramadanović. Tokom 20 godina postojanja kroz školu je prošlo mnogo talentovane dece. Od renoviranja 1991. godine odeljenje je prošireno, tako da sada, pored dece sa nedostatkom, ovu školu pohađaju i deca koja vide. Poznato je da čovek 90% informacija prima upravo preko čula vida. Međutim, čula se kompenzuju tako da oči gledaju, a mozak vidi. Moji današnji gosti su đaci i profesori iz škole za sve lepe. Molim vas jedan veliki aplauz za njih.
fotelja. Bravo. Dobar dan i dobrodošli. Jako mi je drago da ste moji današnji gosti. Vi svi predajete u školi, ja ću vas predstaviti. Znači, pored mene je Gordana Grujičić. Vi predajete engleski jezik. Da. I predajete i deci koja su slepa i deci koja vide. Pretežno predajem deci koja vide, jer je reč o srednjoj muzičkoj školi, odnosno muzičkoj gimnaziji Kosta Manojlović, u kojoj, nažalost, sada postoji samo jedno slabovido dete. A sva ostala deca su deca sa zdravim vidom. A dugo predajete? Predajem već 3 godine u toj školi. Dobro, nastavit ćemo mi priču da predstavimo druge goste. Profesorka harmonike Zorica Benišek, vi ste takođe dugo u školi, je li tako? Oko 25 godina. To je baš puno. Radim sa slepom decom. Isključivo. Isključivo. Dobro, vi ćete nam pričati kako izgleda taj rad. I sa nama je i Danijela Petrović koja predaje klavir. Danijela, ste vi dugo u školi? 5 godina, ovo je 6. 6 već. Mislim kako radim, ali ja sam đak iste škole, pa sam od malena u školi. Dobro, ajde da počnemo, Zorice, sa vama. Kako izgleda rad sa slepom decom? Znam da je teško, nije kao u svakoj drugoj školi. Znate šta, slepa deca imaju isti program kao i deca u muzičkoj školi, znači nema razlike. Međutim, razlika je u tome što je vrlo teško raditi sa slepom decom zbog toga što nemamo literature. Znači, ne postoje note na Brajevom pismu pisane za harmoniku. Što znači da ih ja bukvalno sve učim na pamet, što je vrlo naporno i teško. Tako da postoje note, bilo bi mnogo više i rezultata, naravno, jer ta muzika slepoj deci puno znači. Da, oni su izuzetno talentovani kada je o muzici reč. Ima među njima vrlo talentovane i sposobne dece, ali oni to moraju da savladaju sve memorijski. Znači, dete koje vidi ima ispred sebe note i pročita to, dok je slepom detetu to mnogo teže. Znači, ja ga učim od takta do takta, od prsta do prsta, mislim, bukvalno sve na pamet, tako da je dosta teško, ali ipak i pored toga sam jako zadovoljna i srećna kad neko dete nauči da svira, pa makar to bila i jedna pesmica. Naravno, Danijela, ste vi tako učili? Pa ja radim malo drugačije, zapravo ja radim isto kao i Zorica, odnosno moja koleginica. Međutim, ja ipak imam dosta literature za klavir. Dakle, deca, kada govorimo o slepoj deci, počinju sa upoznavanjem instrumenta i rade isto napamet kao i deca koji sviraju harmoniku, ali to bude u početku. Sposobnija deca kasnije, posle pripremnog razreda, ulaze u prvi razred i kreću sa opismenjavanjem, odnosno sa učenjem nota. Zapravo uporedo se radi i na solfeđu i na instrumentu. Ali klavirske note su u odnosu na note za solfeđu mnogo drugačije i dete nije u mogućnosti da čita sa lista okom, nego jednom rukom čita, drugom rukom svira, tako da je to isto naporno. Prednost takvog učenja samo, znači odmah učenje na pamet, ali ima deca s kojim radim na pamet. Ja sam zaboravila da ponesem note. Da demonstriram. Gordana, kako izgleda vaš rad? Moj rad izgleda kao rad svakog drugog profesora, s tim što naravno potrebno je savladati neke tehničke teškoće. Inače, naravno, radim po programima po kojima rade i moje kolege u svim drugim školama. Koristim udžbenike koje koriste i moje kolege. Znači, samo što su moji udžbenici na Brajevom pismu. Sarađujem izuzetno dobro sa tom decom. Ona za sve to imaju razumevanja. Oni mene ne posmatraju kao slepog profesora, nego kao svog profesora. Zašto verovatno zaslugu imaju i kolege u školi i osoblje škole na čelu sa našim direktorom, školskim odborom. Znači, ovo je škola u kojoj ne postoje predrasude, ne postoje kompleksi, ne postoji sumnjičavost, ne postoji ništa što nas čini drugačijim. Znači, zanimljivo je da je ovo jedna od retkih škola u kojima su i učenici i slepi profesori integrisani potpuno. Znači, neodvojivi su deo te celine. Dobro, odlično. Zorica, koliko ima đaka u školi? Slepih. Sve zajedno, mislite u kolika muzičkoj škola? školi? Da. Pa ne znam Danijela, tačno. pomozite, Gordana. Ja imam 13 slepih. Pa ima negde oko 50 učenika.
Dobro, a slepih? A slepih Ja ima... imam 13. Ne, Ja u imam školi 11. Ramadanović, mislite koliko ima slepe dece? Pa preko 150. Mislim da je 187 učenika u cijeloj školi Ramadanović. Od te dece kod nas je otprilike 50, ne znam tačno da vam kažem. Dobro, Znači, okvirno zanima, da. obuhvatamo što više dece, jer oni nemaju puno mogućnosti u životu čime da se bave, tako da im muzika mnogo znači, znate. Iz vaše škole su izašli neki poznati danas pevači, je li tako? Muzičari. Evo Danijela. Danijela. Pa evo, iz naše škole su izašli Dejan Matić, Saša Matić. Zapravo imamo i studente, imamo i srednjoškolce. Ja sam potekla iz ove škole i drago mi je da sam se u nju i vratila samo na drugi način. I meni, naravno, kao što ste čuli, muzika nije profesija, ali mi je izuzetno zadovoljstvo jer ja sam stekla svoje niže muzičko obrazovanje baš u klasi profesora Ljiljane Nikolić. A kako ste odlučili da predajete baš engleski? To sam odlučila odmah po završetku osnovne škole, kada sam upisala gimnaziju smer korespondent saradnik i tada sam znala da ću se ja usmeriti ka jezicima. Ali nisam ni slutila da ću se baš vratiti, da kažem, korenu svog obrazovanja. I to mi predstavlja posebno zadovoljstvo. A ko vas je učio kako da predajete? To sam, kažem, prikupljala od svih svojih profesora, počeo od profesora srednje škole, prikupljala sam neke male trikove, zatim sam to vežbala u Agenciji za strane jezike pri Savezu slepih Beograda, gde sam radila pre nego što sam počela da radim u muzičkoj školi Kosta Manojlović. Radila sam neko vreme i u školi za učenike oštećenog vida, Veljko Ramadanović. Zatim sam neka znanja sticala i na seminarima namenjenim profesorima engleskog jezika. Od svuda pomalo i na kraju na praksa je najbolje rešenje. Nije sigurno najbolje rešenje, spontanost, neposrednost, što više memorije, koncentracije, pažnje, snalaženja i želje da svoje znanje nesebično date drugima. Slažem se. Šta je to što u školi najviše nedostaje? Znači, na koji način bi moglo da se pomogne da deca koja ne vide ili imaju oštećen vid mogu još bolje da napreduju? Što se harmonike tiče, ja opet naglašavam note i note i note. Mislim, bez toga, znate, nema nekog napretka. I naravno instrumenti koji su nam u užasnom stanju. Možda ćete imati prilike da čujete ovo dvoje dece kako sviraju, ali to su harmonike stvarno loše, a da sviraju na nekim boljim harmonikama, to bi bilo mnogo bolje odsvirano. Ali pre svega note su... Note su najveći problem. I niko nam se nije našao da god smo pokušali nešto, razumete, da dođemo do tih nota. Uvek su bile u pitanju pare i onda kad se dođe do tih para... Sve stane. Sve stane. Da, kao i svuda. Danijela, kod vas? Pa isti je, odnosno sličan je problem, samo za razliku, kažem, od harmonike, solfeđa i drugih instrumenta, ja i posjedujem note, nešto naša biblioteka, zatim naša škola, ali smo prinuđeni isto tako za ono što nemamo ili da prepisujemo, a to je strašno veliki, odnosno strašno naporno, jer neko mora da vam diktira, pa vi morate da mu objasnite kako da vam diktira. Da ga naučite stvari. Da ga naučite kako da diktira, onda ja moram da pišem i ili prepisujemo ili nabavljamo note iz inostranstva. Ili sami, ili opet retko pomoću donatora. Skoro smo imali jednu pomoć iz Češke gdje su nam nešto za solfeđe, nešto za klavir stigle note, ali to su dva načina najčešće kako moramo da se snalazimo. Ja bih htjela još da kažem da postoje note za violinu, za klarinet, za druge instrumente, na Brajevo. Ta deca bi svirala i te instrumente. I druge instrumente da imaju na čemu. Za gitaru. Samo još da dopunim, mi imamo recimo za klavir, na primjer, nekih nota koje su već izbledeli primjerci, čak imamo note iz vreme Veljka Ramadanovića, jer se zna da je on prvi kada je otvorio školu, on je opismenjavao slepe ljude, a imamo nota koje su pristigle kasnije i, kažem, neke su izbledeli primjerci već. Istroši se od korišćenja, da. Pogledat ćemo priču o veoma talentovanim ljudima, muzički talentovanim, koji nisu videli, ali su postigli neverovatne uspehe u svom životu. Pogledajte.
U davna vremena, slepa deca, kao i deca sa drugim hendikepima, obično su napuštana, neretko i zlostavljana. Zakon ih nije štitio. Slepi su se obično bavili prosjačenjem, a prodavani su i kao robovi da rade na galijama. Slepoća sama po sebi ne bi bila veliki problem kad ne bi bilo predrasuda o slepima. I kod nas i u svetu ima puno veoma uspešnih slepih ljudi. Pesnika Miltona, muzičare Raya Charlesa, Stevie Wondera, Andrea Bocellija, Jose Feliciana, svi znamo. Manje je poznato da je britanski političar David Blunkett slep. U grupu veoma poznatih možemo da svrstamo i Noela Rininija, koji je svojevremeno bio proglašen za najboljeg studenta elektrotehnike svih vremena u Sjedinjenim državama. Svi znamo za Homera, koji je slep, ispevao Ilijadu i Odiseju i do tančina nam opisao grčko herojsko doba. Naše herojsko srednjovekovno doba opevao je takođe slepi Filip Višnjić. Najpoznatija među slepima ipak je Helen Keller, koja je vid izgubila kao 19-mesečna beba. Ona je usto bila i gluva, ali je upornošću i izuzetnom inteligencijom uspela da postane i književnik i orator. Budite hrabri, nemojte misliti na današnje neuspehe, već na uspeh koji sutra može doći, poručila je slepima Helen Keller. Sa mnom je i Biljana Aleksić, ona ima 11 godina i ona je učenica muzičke škole Kosta Manojlović. Biljana, zdravo i dobrodošla. Reci mi koji instrument ti sviraš? Ja sviram klavir. A kako si se odlučila da sviraš baš klavir? Pa mnogo puta na televiziji slušala sam i sviđa mi se njegov zvuk. Mada u mom kraju više se čula harmonika. Ja sam probala da sviram na harmonici, ali shvatila sam da mi je teže, tako da sam se prebacila na klavir i bila sam znatno uspešnija. A voliš i da pevaš? Volim. Dobro, Pevam u horu. Pevaš u horu, kom? Pa, nema neki naziv, ali u školi. Pri internatu sekcija. Dobro, a koliko ti vežbaš? Pa, imam klavir kući vežbam oko sat vremena dnevno, u školi, ne znam zašto, ali u školi nešto manje. Dobro, a jesi bila na nekom takmičenju? Pa nisam se takmičila, ali sam bila na internim časovima, gde znači ne postoje nagrade, održavaju se jednom mesečno u hali Pinki, tamo sam svirala više puta i nisam mnogo grešila. A dobro, još si mlada, čekaj polako i da grešiš i da napreduješ i da dobijaš nagrade. A ti ćeš da budeš muzičar, znači da sviraš klavir kad porasteš, je li tako? Pa nisam o tome razmišljala, ali za sada muzičku školu jeste izazov za mene. A da li si razmišljala da budeš naša čuvena neka pijanistkinja? A moraš malo više da vežbaš, a? Pa možda. Možda je to. Dobro, tu je sa nama i tvoja učiteljica, ti ja ćemo nastaviti. Ana Zorić, profesorka solfeđa. Kakav je Biljana đak? Biljana je odličan đak, jedan od najboljih u njenoj grupi. Tako da mogu da kažem sve najbolje o njoj. Vidiš kakve si pohvale dobila. Bravo. Jako je dobra, pametna i vredna devojčica, kao i svi ostali moji đaci, ne mogu da kažem, ali Biljana je zaista izuzetno jedno dete. Dobro, a kako izgledaju vaši časovi? Pa znate kako, uobičajeno, kao i svi ostali časovi solfeđa u muzičkim školama. Znači ja radim i sa decom slabovidom, oštećenog vida i slepom decom. Svi radimo po istom programu, samo što je meni jako teško, jako je oskudna literatura. Ja moram da pripremam, da osmislim čas za slepu decu, da kucam note, kolege mi pomažu maksimalno, ali to je jako teško. Deca su kod mene opuštena, vesela, mislim, zaista ja se trudim da im omogućim da čas zaista bude onako kako treba. Inače, čas je isto 45 minuta. Ja mogu da kažem da imam 7 grupa slepe dece, znači krećem od pripremnog razreda, to su jako mali, to su deca uzrasta 7 godina. Znači, njih uvodim u svet muzike kroz pesmice, kroz ritam i polako, kad krenu u prvi razred, onda učimo note. Ali, da bih mogla da ih učim, prvo sam ja morala da naučim Brajevu azbuku, da bih sve to mogla da postignem i da radim sa njima. Dobro, ali to nije bilo teško? Pa, mogu vam reći, u početku je bilo teško. Ja nisam imala kontakta nikada sa Brajevim pismom, bilo je teško, ali uz pomoć moje koleginice Danijele Petrović i pokojnog, da kažem, Miloša Lukića, mog starog kolege, pomogli su mi, dosta su, eto, uradili da biste i vi mogli da savladate. Da bi ja mogla da savladam i da nastavim da radim taj posao. Ja sam jako zadovoljna sa svojim poslom, volim, decu volim, deca vole mene, tako da naš čas je lep. I deca se afirmišu i počinju da vole muziku. Da.
Ana, hvala. A Danijela, sada da se vratimo na onu priču, znači koje bi rešenje bilo, kako omogućiti znači neki normalan nastavni rad? Da bi to bio neki softver, šta bi to bilo? Pa jeste, to je u stvari nabavka softvera koji prebacuje obične note, znači sa linijskog sistema na Braille sistem, odnosno Braillevu notaciju, što se, koliko ja znam, već radi u inostranstvu i to bi bilo lepo da zaživi i kod nas. Toga kod nas nema? Toga kod nas nema, nažalost, uvek su, kažem, neke financije u pitanju, mada mi imamo i štampariju i čula sam da je urađena notacija, ali nikako to da zaživi. Sa mnom su još dva izuzetno talentovana đaka muzičke škole Kosma Manojlović. Njih dvojica su bili na raznim takmičenjima, sada ćete to da čujete i od njih. Sa mnom je 15-godišnji Miloš. Miloše, zdravo, dobrodošao. I 17-godišnji Đorđe. Zdravo. Zdravo. Miloše, reci mi, šta ti sviraš? Ja sviram harmoniku. Dobro, a šta si završio od nižih razreda, koju? Znači sve je bila harmonika? Da, sve je harmonika i sada sam 6. godina niže muzičke škole. Dobro, i na kojim si ti takmičenjima bio? Pa bio sam na republičkim takmičenjima koji su održavani na nivou Srbije. Bio sam na takmičenjima mladih harmonikaša. Dobro. Na danima harmonike u Smederevu. Po više puta na svim ovim takmičenjima koje sam pomenuo. I najvažnije u Italiji na međunarodnom takmičenju u Castelfidardu. U Novom Knjaževcu. Dobro. To je zaboravio. Dobro. I na međunarodnom takmičenju u Novom Knjaževcu. Dobro. A šta si osvojio? Na republičkim takmičenjima sam osvojio jednom prvu, jednom drugu, jednom četvrtu nagradu. Bravo. Na takmičenju mladih harmonikaša sam osvojio tako, isto prvu i drugu nagradu. Dobro. Uglavnom si ti među najboljima, to je najvažnije. U Novom Kneževcu na ovom međunarodnom takmičenju sam osvojio drugu nagradu. Dobro, ček sad vidimo šta je Đorđe, gde je on sve bio? Šta sviraš i šta si završio? Ja sam završio prošle godine nižu gitare, a uporedno sam išao i na harmoniku, evo 5. godina već. Dobro. Iz harmonike nisam išao na takmičenje, ali se pripremam do godine da idem. Ali što se tiče gitare, tu sam bio preprošle godine na jednoj muzičkoj smotri u Pirotu i tu sam osvojio prva 3 mesta, ne sjećam se tačno. Nije ni važno. Važno je učestvovati. Naravno, tako i Danijela rekla, važno je učestvovati, a za nagrade ćemo lako. Da. A reci mi, jel razmišljaš da ti muzika bude poziv u životu? Pa šta znam, to je ipak malo teže za nas, možda bih ja to voleo, ali nisam još detaljnije razmišljao o tome. Dobro, samo da pitamo Miloša, ti? Šta bi ti voleo? Ja ću verovatno ići, pošto sam sad 8. razred i završavam osnovnu školu, ja ću ići u opštu gimnaziju, pa ću kasnije ići na jezike, da studiram jezike, jer i što je profesorka Zorica pomenula, nema uslova za rad slepog profesora harmonike, zbog literature. Naravno, može se to i poboljšati i za vreme dok ja završim školu i sve, ali nekako bere bih jezike. Završit ću, znači, jezike, najvjerovatno. Koje? Nemački. Pre svega nemački i engleski. A sada ću da zamolim Miloša i Đorđe da nam nešto odsviraju, a vas molim za jedan veliki aplauz da pozdravite naše buduće mlade muzičare pre nego što počnu. Miloš će nam odsvirati Repnikov Tokato. Miloše, izvoli. Slušamo te.
Đorđe će nam odsvirati Međerijev poziv na igru, priču i igru medveda. To su 3 kratka komada. Izvoli, Đorđe. Čuli ste muziku, znači koju sviraju Miloš i Đorđe. Ako možete da pomognete da oni dobiju vrhunsko obrazovanje i da pomognete njihovoj muzičkoj školi Kosta Manojlović, pomoći ćete svima nama. Javite se znači ili na naš broj 041 240 800, mi ćemo vas uputiti na muzičku školu Kosta Manojlović ili se javite njima direktno, pomoći ćete svima nama. Hvala vam i prijetno.